ассалому алайкум мухлисои канали Саудоти ҷама касабардори азиз хелен созен хубен саломатиотон хубай вақтотон хушай гӯш кине ки дар имрӯзон омада чӣ рӯй кардагам ва чӣ гап мезанем. Мошини Toyota Camry 2 аст бардори азиз, Nissan Safiro аст, як мошини эронӣ саман рӯй кардагиан. Замини арзон аст дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Рӯдаки, яка дар шаҳри Бухтар ё шаҳри Левакан, хонаи ё квартира дар кӯре то чанс ма дар кӯре дар видео гап мезанам. Хонаи арзонак аст дар ноҳияи Темур Малик, ноҳияи Данғара ва дигар ҷоҳо. Квартира арзон аст дар шаҳри Турсунзода, шаҳри Душанбе. Қизиқи видео ами яки аз заминаи 25000 сомон, хонаи замини аст 45000 сомон ва дукомната квартира аст 30000 сомонаи. Бардори ғарибон шумо метавонед ки як замина 178000 рубл бихарен. Хона аст 321000 рубл ва дукомната квартира 928000 рублай. Ва дигар чизои арзон рӯй кардагам видео музара ба қизиқ то хуша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода маъқул мешава. мисли ҳар вақте адона лайкра бошкунед, касе дар канали мо меҳмонед подписатсия кунед. мерим акӯз дӯста. دوستان عزیز، پیش از نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزاپریووس که ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن، ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشوه. بار طرف دوشنبه، باختر، یوون، عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بار برده میرسونه. تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میروان بار ایدستان میگیرن. نرخش با مصلحت بردرو ایروی کیلو زویسید میکنه. شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مده میفهمونه. کمپانی که بختیار و بهرامه. با کفالت و گارانتیش بارتونه میبره. به یگان تشویق دوستان عزیز، نمره تلفنش از زنگ زده معلومات بیشتر بگیرین. دوستان عزیز، اگه بچه‌اش که دارن ورا سر میکنه اجازه به حضور بشینین، ویدیو را تا آخرش تماشا کنین. ماشین فروشی Toyota Camry 2 امریکا گیبرید. سالی برآمدش 2007 سودش بارش بنزین، موتورش 2.4 انا سویتش مکری اسفالت بوده. بردروی عزیز، رصدش میگه 7-8 لیتره. یگان کمبودی نداره، میگه حجتش 9 ماه دیگه. گیبریدش 100% کار میکرده. آدرس شهر دوشنبه. نرخش بردروی عزیزم 105000 سومانی میگه. کسی خریدار باشین بردروی عزیز زنگ بزنین، با ارزان میکنه. پول روسی قطعی 750000 روبل میشیده. در رقمای تاجیکستان شبردور عزیز نمره پیانگیش دا واتساپ هم داره. معلومات چابو در بر کنن اینستاگرام. کسی خریدار باشین زنگ بزنین، Toyota Camry داره بخرین. امریکا گیبرید داره. برادر عزیز، میگذاریم به اعلان نوبتی. ماشین فروشی Nissan Safiro، سالی برآمدش 1997، سوزش بارش بنزین و گازی اورا 4 داره. موتورش برادر عزیز 2 коробкаш автомат، документош 1 сола، 4 та балони пачка дора, мега хадавоиш 100%. адрес برادر шаҳри Бохтар да қарор дора, яъне ки пештар ануш Қурғонтепа. нархи мошин 23000 сомонӣ мега. касе харидор бошен арзон мешава. соҳиби мошин мега ки برادر عزیز алиш намешава, толка сум дар корай. нархи беҳтарине ки 23000 сомон. бардорои азиз, касе харидор бошен занг бизанен, мегӯян ки номерои канали Саудотиҷа гирифтон шумода арзон мекуна. пули рӯси хати 164000 рубл мешидай. мошинчаи зӯрайне ки دوستان عزیز، بچه اچ کی دارن اورا دوام میتم میگذاریم با سیم اعلانی امروزا. خانه دسم بردار از قرارداد در ناحیه تیمور ملیک 8 سوتیق زمینه در خانه برک کردگی کухни баняш тайёр будай. бо фундаментҳои 4 дар хона кухни баняш рехтагиай. мақсад ки дар хонаи тайёр дора баракай ана баня ва кухни тайёр дора бо ана фундаментҳои 4 дар хона ва кухни баняш рехтагиай. отдельниаиш овсеч мега ҳасте документош 100% дарахтои мевадиҳанда доштаи ва оғлам доштаи. 1000 дона смен блок, як камаз санг, як камаз қимам ҳастай. мактаб, магазин наздикай. нархш бардорои азизам 90000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бо муомилаи хубам мешава. пули рӯси хати 642000 рубл мешидай. марҳамат бардорои азиз, занг зада хонаи арзон аз ноҳияи Темур Малик бихарен. бардорои азизам, ҳамаи эълона бо диққат гӯш кунен. яка дар шаҳри Бухтар ё шаҳри Левакан хонаи заминӣ ё квартира дар коршидагиай. ремонташ неважния мега. то 150000 сомона боша мешава. 100000 сомониша наличи тайёр дора. мондагиша тичени 1 сол метр мега. касе бардорои азизам хеле вариант дошта бошен, ҳами якада занг бизанен.
хона дар кораша то 150 000 сомонач хеле гуфтам 100 000 сомонӣ наличӣ дора. Мондагиша ана тичени 1 сол мисол ҳар моҳ додан мегира. номерои телефонаш имо WhatsApp дора. касе хонаам хеле дошта бошен ам якада занг бизанен. зони азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои реклама дошта бошен, мефоратон ки ана дар канали ма рекламаш кунен, мефоратон ки результат бита, номерои WhatsApp ма дарои кунен, ма рекламаи аҷоиботш мекунам. дӯстони азиз, касе ки мада подписатсия кардаген, марҳамат замини арзона бихарен. ин замине десен қарор дора дар шаҳри Кӯлоб, қитъаи 6, пеши мактаби Навда. 6 сотиқ заминаи свет дора, мега овша то мактаба овардагиян. роҳаш санг рехтагиай, ҳуҷҷатош қарор доштаи. нархш бардурои азизам 25 000 сомонӣ мега. харидори аниқ боша бо савдо мешава. марҳамат, касе дар замин дар кораи шаҳри Кӯлоб, қитъаи 6 занг бизанен, бихарен. 25 000 сомонӣ. пули урсиқати 178 000 рубл мешидай. номерои поёнгиш WhatsApp-ам дора. азизам, бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯшӣ номаш Саманд бидай. мошини эронӣ бардурои азиз, номаш Саманд. соли баромадаш 2006, сӯзишвориш бензин, моторш 1.8, коробкаш механик, пробегаш 190 000 гаштагиай. ҳуҷҷатош мега 100%. адрес бардурои Россия, Московский областда қарор доштаи. нархи мошина гуфта ки 180 000 рубл бигӯ. арзон мешава ва алиш ҳам мешава ба мошин дар Тоҷикистон ва алиш ҳам мешава ба замин дар Қурған, Хушониён, Вахш, Калхозобод. ами территорияда агар замин боша алиш ҳам мекуна. ва бардурои азиз, дар Тоҷикистон ягон мошинам боша алиш мекадай. пули ана урусиқати 180 000 рублш мега. номерои телефонаш WhatsApp дора, занг бизанен, бихаренш ё алиш кунед. дӯстони азиз, касе ки ай ноҳияи Рӯдакиен, марҳамат гӯш кунед. замини пешо қарор дора дар ноҳияи Рӯдакӣ, пештара номаш Ленинский район, тарафи Эсанбойда қарор доштай. 6 сотиқ заминаи дар хона қади ки алдораш фундаментош рехтагич хеле ки десен. свет овуш ҳастай, документош 100%. замин бардурои азиз ҷои зур дай мега. срошни мефурӯшем. нархш бардурои азизам 40 000 сомонӣ мега. беҳтарин нархай бовар ки 40 000 сомон мега, арзон мешава. пули урусиқати 285 000 рубл мешидай. номерои поёнгиш WhatsApp-ам дора, занг зада замини арзона аз ноҳияи Рӯдакӣ бихарен. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. касе ки бардурои азиз мода подписатсия кардагиай, боварӣ дорам ки ай ҳамин канал ягон рӯз замин, хона, квартираҳои арзон мехарен. ҳамин территорияи гуфтагитон. ина марҳамат, касе ки аз ноҳияи Данғараен, бардурои азиз, хонаи арзона ай даст натен. бешухи нархи зурай. хонаи десен қарор дора дар ноҳияи Данғара, тарафи Саргазонда. 8 сотиқ заминаи чихеле ки мебинен, дид дар хонаи барак кардагӣ, ремонташ коробкай мега. свет дора бардурои азиз, овуш я 300 метр дурай. ҳамсоё ова овардагӣ бидиян. нархш бардурои азизам 45 000 сомонӣ. ана бардурои азиз нарх. бо мегӯен ки бачаи ачкидор хонаҳои арзон намемонӣ. ина марҳамат, занг бизанен, 45 000 сомонӣ бихарен. бовар ки ихели нарх наво дар ягон канал нест, дар ягон ҷо нест. ихели нарха фақат дар ами канали бачаи ачкидор мебиненда шеруинар. ина номерои телефонаш WhatsApp дора, ҳозир занг бизанен. пули урусиқати 321 000 рубл мешидай. бовар ки бепулайда. бачаҳо, чабхия кофе талх абза ки ба фикрам ховуд бурдесай. кофе набоша чои кабутам биза мешава шеринар. квартира десен қарор дора дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. яххонага квартира дар яким этаж қарор дора, 34 квадратни метрай. дом новостройка, квартира нав ремонт кардага, соҳиби квартира маълумот дага ки яххонага 32 квадрат дар Корвон Обтоби пишти Ҳафахтарда, маҳаллаи Гилбита. дом бардурои азиз 3 этажай, квартира дар яким этаж қарор дора, нав ремонт кардаги медрои зиндагӣ мекунӣ. ҳуҷҷатош 100%, техпаспорт дора.
дамовой книгарам дошта. Нархиш 195,000 сомонӣ. Касе харидор бошем бардори азиз бо арзон мекна. Пули урси қати 1,392,000 рубл мешида. Харидорой аниқ занг бизанед. бардори аз мегзарем ба квартираи навбатии квартира дестен қарордора дар шаҳри Турсунзода, яке пештара номаш Регар духонага квартира дар 4 метраш қарордора 50 квадратни метр. Домои пешина квартира нав ремонт кардагӣ. Соҳиби квартира маълумот додааги ки хона дар ҳолати хуб қарор дора дар маҳаллаи 4 общежит. Кондитсионер балконаш дай мега веран дора дар 4 метраш қарор дора. Ана свет овуш доимия. Документош 100%. Нархш бардори азизам 130,000 сомонӣ мега. کسی خریدار باشین ارزان میکنه. پول روسی قطعی 928,000 روبل میشیده. مرحمت کسی در کوارتیر در کره شهری ترسونزاده زنگ زده بخرینش. دوستانی عزیز امروز آوازو کم تر داغل بود. خیلی بود خیلی بگایی دا همی کمپوت خینه کم میزنی باور که بانکگیره خیلی اوکی با کنشنا آوازات میگیره. دوستانی عزیز بعد نوار خانه های فروشی امروزه از کجایی که زمین از کجایی که ماشین خانه کوارتیرهای ارزان روی کردن حرکت کردم برای شما را نرخ نواش گفتم فکر میکنم که خیلی نرخ‌های زور بود. خیلی که معقول شید نشید برای دستگیری کردن کانال بچه اچکی دار اما یاد دانه لایک بپلا شلبان قطی بزنین و کسی در کانال ما مهمونین فوراتون که از همین کانال زمین خانه کوارتیرا ماشین های ارزان قبول کنین مثال ارزان بخرین کانال دا برداری عزیز و وقتونه نمیگیره کانال دا پادپیسات کنین و در کامنتر برداری عزیز یا 3-4 کامنتر خوبتونه انتظارم و کسی تو آخر ویدیو را قدیما چقچق کرده تماشا کردین در کامنتر رقم 5 زویزده را بنویسین که و دوستانی عزیز از یک ویدیو دوداره کمیمونم اگر شرایطتون باشه در این ماه شریف رمضان یگان سومونی یا یگان روبلی همین دودرک ده یاردمش کنین. دوستانی عزیز دودرک در نوار دسم بیمار وقت تولد شدنش ده سوز بوده از 3-4 روز پسش ایزانو پایانتر بردارو پوچش اول سرخ شده بعد سرخ شدن سیاه شده دیگه ایلوجش نشده دیدن که مثال پوچش سیاه شده پوچش ایزانو کمتر بالاتر بریدیان. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро як ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳамин додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. خیلی بردرو مثال بختم گوش کنید.